O vjernici! Opojna sredstva i kocka, kipovi i za sreću bacanje strelica, prljava su dijela šeitanskog rada. Zato se potpuno čuvajte ovoga da biste uspjeli. Dame i gospodo, ja vas pitam, i časni Kur'an vas pita, da li ljudi o kojima ću vam uskoro govoriti napreduju? Jesu li oni sretni i zadovoljni svojim životima? Jesu li u miru sa sobom i svojim dragim? Danas nema grada, naselja ili sela u Sjevernoj Americi koji nema neku vrstu problema s drogom. Brižni roditelji koji otkriju ili bar sumnjaju na upotrebu droge ulaze u svijet depresivne i uznemirujuće situacije. Ovisnost uzrokuje kriminal, nasilje i ozbiljne emotivne teškoće. Glavni činioc koji izaziva ove probleme je upotreba droge i alkohola. Droga i alkohol utiču na porodice, zajednice, na obrazovne i pravne sisteme, a i ekonomski je teret od nekoliko biliona dolara. Časni Kur'an govori o ovom predmetu u sljedećem ajetu. Oni tebe pitaju o vinu i igrama na sreću. Reci, u oboma je veliki grijeh, a i neka korist za ljude, ali je grijeh toga dvoga veći nego njihova korist. I oni tebe također pitaju šta treba da potroše. Reci im, višak svojih potreba, što možete uštediti. Ovako vam Allah pojašnjava svoje znakove da duboko razmislite. Trošak zbog uzimanja droge i alkohola je 31 bilion dolara, što je $1000 izgubljeno za svakog Kanađanina za godinu. Zapanjujuća brojka koju smo sakrili unutar našeg provincijskog i opštinskog budžeta. To je cijena koju smo prihvatili bez mnogo protesta, kao normalan vladin posao. Međutim, Božji pristup je drugačiji. On očekuje da društvo, pogotovo oni na vlasti nad nama, ovaj novac troše na siromašne i bijednike, umjesto na posljedica upotrebe droge i alkohola. Zamislite koliko bi bili imućniji vi i vaša porodica ako bi svaki član imao dodatnih $1000 da potroši svake godine. Historija upotrebe droge i alkohola može se pratiti natrag do više od 6000 godina. Na primjer, marihuana, opijum i alkohol su se koristili u Kini od tog vremena. Šprica, koja je izumljena 1850. godine, dostavljala je brzo lijekove bolesnicima koji su imali velike bolove. Ovaj izum je vodio zloupotrebi opijuma i početkom novog stoljeća opijum je općenito upotrebljavan za zubobolju, glavobolju i druge bolove, a ova naklonost se nastavlja. Zabrana alkohola u 1930. bila je neuspješna, premda su ljudi manje pili. Nakon što se zabrana završila, ljudi su nastavili svoju staru naviku uzimanja alkohola. Ovo je dokazalo da vlada ne može promijeniti privrženost društva alkoholu čineći ga nezakonitim. Bio je potreban drugačiji pristup. Kultura upotrebe droge počela je u ranim 50. kada su uveliko promovisani recepti droge da ublaže bol. Međutim, ova kultura se promijenila u 60. kada je počela upotreba rekreacione droge. Djeci u uzrastu rečeno je radite svoje stvari. Ovo ih je usredsredilo na drogu i pobunu protiv svake vlasti. Govor je bio o življenju, ali mržnja je bila naširoko raširena. U 1971. godini starosna dob za dozvolu uzimanja alkohola bila je smanjena sa 21 na 18, što je utrostručilo smrtnost među mladim između 16 i 20 godina. U 1995. godini došlo je do naglog zastoja naklonosti upotrebe droge kod studenata. Ova promjena se može pratiti direktno do ranih 80-ih, kada su samoživi roditelji, koji su uveliko bili pod uticajem kulture uzimanja droge u 70-im, stavili svoje vlastite potrebe iznad potreba djece. U 2000-toj se u Americi pojavila droga Crystal Meth i ekstazi i sada se proširila do nekoliko kanadskih gradova, uključujući i Toronto. Obrazovanje o zloupotrebi droge nam daje pogrešnu poruku.
Pokazuje kako izgleda droga i kako je uzimati. Ovo obrazovanje o drogi izgleda unapređuje upotrebu droge umjesto da to zaustavi. Ljudi su plaćeni da unapređuju upotrebu čistih igala i da imaju mjesta gdje ovisnici o drogi mogu otići i besplatno se snadbjeti. Mi danas imamo ljude svih kulturnih odgoja, svih religija, onih bez religije, muškarce i žene, mlade i stare, obrazovane i neobrazovane, kriminalce i nekriminalce, svi se oni predaju upotrebi droge i alkohola. Nekoliko ličnih karakteristika su uobičajene, a među najvidljivijim je nisko samopoštovanje. Oni jednostavno ne vole sebe. Uobičajeni izgovor koji upotrebljavaju korisnici droge su: ja želim pobjeći od svojih misli i dopada mi se da budem sam zato što ne volim društvo. Ovo podrazumijeva da oni žele da pobjegnu od dubokog osjećaja bezvrijednosti. Zaista, mi smo stvorili čovjeka na najboljem evolucijskom stepenu, opremili ga s najboljim prirodnim moćima i odlikama i dali smo mu veliku mjeru slobodne volje i postupaka da oblikuje sebe, da napravi neograničeni duhovni napredak. Strah i bol su dva osjećaja koji se ljudi najviše plaše. Korisnici droge također nastoje da izbjegnu ova osjećanja, ali njihova upotreba droge samo odgađa neizbježno. Islam nudi bolji način da se oslobodite od straha i bola jednostavnim djelima milostinje. Korisnici droge nemaju poštovanja za autoritet, bilo da su to roditelji, učitelji ili policija. Bilo koje zakonsko pravilo ili granica koja se njima ne dopada može biti zanemarena. Od neposlušnosti sa obraćajnim znakovima do zanemarivanja zakona protiv droge. Časni Kur'an nam govori o ovom pitanju. O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i onima koji imaju vlast nad vama. Ovo svojstvo neposlušnosti se pojavljuje prije početka upotrebe droge. Često se to nauči od roditelja, koji zaborave da njihova djeca najviše uče iz primjera. Dok ne prestanu, korisnici droge pokazuju nebrigu, neiskrenost i često grubo ponašanje. Voljeti takvu osobu može izazvati veliku bol i mnogo suza. Islam iznosi bolju ideju o tome kako trebamo živjeti svoje živote. A svako ima cilj prema kojem se kreće i usmjerava svoju pažnju. Nadmećite se onda jedan s drugim u dobrim djelima. Korisnici droge također imaju niske moralne vrijednosti. Svaki korisnik droge je kradljivac, rasturač droge, folirant ili barem iskusan lažov i njihove želje i potrebe uvijek pretegnu nad potrebama drugih. I s praksom laganje postaje sve lakše. Lahko je kad vam oni od kojih ukradete ili koje izdate vjeruju, kao vaši roditelji. Časni Kur'an je vrlo jasan u pogledu neiskrenosti. O vi koji vjerujete, bojte se Allaha i govorite istinitim govorom i budite iskreni u odnosu s ljudima. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je naložio da posvojimo istinoljubivost, jer to vodi vrlini, a vrlina vodi džennetu. Izbjegavajte laž, jer laž vodi neposlušnosti, a neposlušnost vodi čovjeka džehennemu. Nažalost, mi nastavljamo da sebe varamo i pokazujemo alkohol i najviše zloupotrebljavanu drogu kao nešto korisno. Mediji upućuju ovu poruku našoj djeci svaki dan i sada mladi povezuju dobar provod s alkoholom. Ova dvoličnost je tako očita da je iznenađujuće vidjeti kako mi izabiremo da to zanemarujemo. Mi izgleda želimo i da imamo kolač i da ga jedemo. U stvarnosti, dejstva alkohola traju nekoliko generacija. Samo smrtni sindrom alkohola u Kanadi košta $100 miliona i na bilione širom svijeta.
Ima nekih indijanskih rezervata u Kanadi gdje smrtonosni sindrom alkohola obuhvata 3 generacije i svako dijete u generaciji pati od ovog nedostatka. Hazreti Mirza Tahir Ahmad, da Allah ima milosti na njega, diskutovao je o ovom pitanju u toku programa pitanja i odgovora gdje ga je jedan doktor pitao zašto Islam zabranjuje uzimanje alkohola. Dobro, ti si meni trebao reći umjesto ja tebi da kažem. Ti pripadaš društvu koje se prepušta opijanju. I ti trebaš znati negativnu stranu ovog slobodnog pristupa alkoholu od strane društva koje pati od toliko zala. Ako proučavate analize nekih policijskih istraživača o razlozima prijestupa, korijena uzroka prijestupa, bit ćete iznenađeni kad otkrijete da je jedan jedini uzrok koji preovladava uzimanje alkohola. I to ima svoja loša dejstva, ponekad vrlo očito vidljiva. Ponekad ima i nevidljivo loše dejstvo, koje na neki način oduzima mir društva, da društvo ostavlja uznemirenim. Mi možemo na toliko načina proučavati zla dejstva alkohola. Na primjer, novac koji je uključen je ogroman. Jedanput sam bio iznenađen kad sam otkrio koliko je novca u jednom danu potrošeno na uzimanje alkohola svih vrsta u Britaniji. Ako bi bio preusmjeren čovjeku koji umire od gladi u Sudanu, bilo bi dovoljno da održi njihove potrebe za hranom za 1 godinu. Bio sam zapanjen. Ova navika utapanja u alkohol je u novoj generaciji dovela do ovisnosti o drogi. Vidite, ovo je ljudska psiha. Vi želite stvari za određenu stimulaciju i za stvaranje vještačke atmosfere oko vas, koja vas može uzdići iz teške stvarnosti života koja nije tako lagodna. Tako da jedno sredstvo samozaborava ponekad nije više djelotvorno. Tu su druga sredstva koja se postepeno uvlače u naša svakodnevna iskustva i koja čine da zaboravite o svijetu okolo, ali također daje dodatnu iluziju da letite visoko u nebeskim prostorima i uživate ovaj uzdignuti osjećaj svjetline i lebdenja oko prostora. Ovo je općenito dejstvo droge. Zato ovisnost o drogi dovodi do svakodnevnih prestupa, napada i kućnih provala. Omladina koja je stekla ovisnost mora nekako ispuniti žudnju za ovim stvarima. I cijelo društvo postaje uznemireno, nesigurno. Jedanput je visoki policijski službenik došao ovdje da se posavjetuje sa mnom po pitanju kako ukinuti kriminal i šta policija može uraditi o tome, a moj odgovor je bio ništa. Oni vas pogrešno optužuju. Britanski parlament treba kriviti. Oni moraju ukinuti ove sklonosti zakonodavstvom koje će imati dejstvo na tekući kriminal. Mora biti istaknuta smrtnost i mora biti unapređivan osjećaj odgovornosti. Islam je praktična religija. On iskreno ističe probleme i primjenjuje rješenja bazirana na mudrosti. Prema časnom Kur'anu, 4 su negativne posljedice upotrebe alkohola i droge: neprijateljstvo, mržnja, zaboravljanje o Bogu i napuštanje namaza. Šejtan,
nastoji samo da stvori neprijateljstvo među vama posredstvom opojnih sredstava i kockanja i da vas odvrati od spominjanja Allaha i od namaza. Hoćete li vi onda odustati? Ako posmatramo bilo koju porodicu ili odnos gdje je uobičajena upotreba alkohola ili droge, vidimo raspadnutu porodicu ispunjenu ljutnjom. Većina ovih situacija završe ili razvodom ili povredom života žena, fizičkog ili emotivnog zlostavljanja. Preko polovine svih policijskih poziva porodica u kojima su porodične svađe uključuju drogu ili alkohol. Zato trebamo postaviti pitanje gdje su zabava i provod sa uzimanjem alkohola koje mediji prikazuju. Prema islamu, droga i alkohol oštećuju vašu dušu, čineći da zaboravite o Bogu i napustite namaz. Spominjanje Boga i namaz je temelj ibadeta i vodi uspjehu u ovom i budućem životu. Bog nam obećava u suri 2 ajet 153 časnog Kur'ana: zato se sjećajte mene i ja ću se sjećati vas i budite zahvalni meni i nemojte mi biti nezahvalni. Zloupotreba stvari koje nam je Bog dao za našu korist je znak nezahvalnosti. U stvarnosti je to ono što je grijeh. Jedni od najvećih darova koje nam je Bog dao je naš Hazreti Mirza Tahir Ahmad, da Allah ima milosti prema njemu, je u svojoj knjizi Objava, razum, znanje i istina objasnio o čudu uma. Naš je to što nas čini svjesnim našeg postojanja. Sve odluke su donesene umom. Mozak je samo mjesto skladištenja i čuvanja memorije. Naš mozak radi po informacijama koje primi od naših 5 čula. Čak i kad naših 5 čula nije aktivno, nastavlja raditi stvarajući znanje. Znanje se može definisati kao nešto što je bezbjedno pohranjeno u kao pouzdano mjestu informacija. Međutim, tu je drugi izvor znanja i ovo je samo dostupno kroz saopštenje od Boga. U religijskim terminima je nazvano objavom. Božje znanje nema granice, ali čovjekovo znanje je vrlo ograničeno. I zato se znanje koje leži izvan ljudske inteligencije samo može steći kroz objavu od Boga. I Bog daje ovo znanje kome god On želi. Časni Kur'an kaže da je Bog znalac nevidljivog i On svoje tajne ne otkriva nikome osim onome koga On odabere, to jeste svojim vjerovjesnicima. Droga i alkohol imaju tako duboko dejstvo na naš da objava od Boga postaje nemoguća. Prema islamu, ibadet je sredstvo postizanja svrhe za koju smo stvoreni. Da znamo i obožavamo Boga, osnivača određenog pokreta, i kao što je objašnjeno, obožavanje, ibadet, nije za korist Boga, nego je to zapravo za našu korist. To je osnovno sredstvo da nađemo mir. Život bez ibadeta je život bez svrhe. Časni Kur'an objašnjava isti koncept na drugačiji način, pozivajući se na pčelu. I tvoj gospodar je objavio pčeli: pravi svoje kuće u brdima i u drveću i u onim biljkama penjačicama koje oni visoko podupru. Onda jedi od svake vrste voća i zatim pokorno slijedi puteve gospodara svoga. Iz tvojih utroba izlazi piće različitih boja. U tome je lijek za ljude. Sigurno je u tome veliki znak za narod koji razmišlja. Od svih insekata koji prekrivaju svijet, Bog je izabrao pčelu da pokaže kad Bog komunicira s bilo kojim od svog stvaranja kako bude izdignut položaj tog stvorenja iznad drugih pripadnika iste vrste.
Šta je uostalom pčela nego muha? Pa ipak, kakva muha? Tek nakon što je Božja ruka poslana pčeli, na ranom stadiju njenog stvaranja, ona počinje proizvoditi med. Lijek za mnoge bolesti. U poređenju s njom, muha polaže svoja jaja u nečistoći i djeca muha se hrane u ovoj nečistoći dok ne budu u stanju da odlete i šire bolesti i bijedu gdje god idu. Zato Islam zabranjuje alkohol i drogu. Bog želi da živimo život bez ikakvih opojnih sredstava, tako da možemo naći zadovoljstvo mira uma i primiti saopštenje od njega. Islam želi da čovjek bude sretan, da uživa i zabavi se, ali ne po cijenu našeg zdravlja i mira. Istinski mir je u časnom Kur'anu spomenut u sljedećem ajetu. Dakle, one ljude koji vjeruju i čija se srca smiruju spominjanjem Allaha, slušajte, spominjanjem Allaha srca bivaju smirena.